Baik. Heeh, nang vlog to. Gede kelatar menjur Pak Sarkemi sak grup nggih Mak Antara nggih Mak Sarkemi Antara saha kanca-kancanipun nggih Mak menonton Pak Kandi Juragan Sapi Telatah Wates Wingot Samping Lamongan selamat malam di Mak menonton Abdanari wonten kelawan Gedung Wangi Pak Den Supardi Gedung Pucang Keduangi monggo legam ten di belakang Abanari di belakang saya ada Mak Sarkemi kamera setting
sabar